Ushile ikade kubekezwe. This is 18 and above media eligama lohlelo lithi 18 and above. Sisegoli kanti ungaziyaduma kayithola sisabalele kanti ungayibhaliwa abortion. Besizobona nje abahlali ngapha ngasegoli. So sasithi 18 and above avekhale ngaze kube late. Sanibingelela futhi ukuhamba kanjani? Ngiyaphilela. Siyaphila nathi wacela igama ubanga lapho Umzo wacela ngapha uNtombo wajaca. Yes sisegoli namhlanje sishuthele egoli njengobani osuka le nje ekhezi selezoshuthele egoli hayi bambala uthina phela azothi sithwele So sinezigubhu uthola nesnake pampam yeah man siyabonga kakhulu bafowethu sizokhuluma namhlanje ngeihloko ezithize sifuna nje ukuyithinta njengoba sisegoli namhlanje ngifuna ukukhuluma ngale nto yokuhlukana kwabantu kwabanye abantu abekunzima ukuhlukana uthola ukuthi ku relationship yabo akukho mnandi neze bayashana baxabana benza zonke izinto ezibona ukuthi le relationship kumele ngabe yaphela kodwa uthotha ayipheli yabo ngifuna ukuzwa besayidini lamantombazane kakhulukazi ngoba iwona isikhathi esiningi uthola ukuthi ayatikinyeka ayashaba ukuthi esiphi isizathu Ntombo esenza ukuthi abantu bangahlukani kodwa umkolo ukuthi ayikho lento yeah isizathu nje mina engingasiqonda ngqo sithi abantu bangahlukani mhlawumbe indlela umuntu akubhebha ngayo indlela nje ukuthi mangabe ubona ukuthi hayi yabo lo indlela ngibhebha ngayo ngibhebha ngithi noma sengibona ukuthi hayi lensizwa leya ingiphethe kahle kodwa sengihambile ingikhumbula ukuthi hayi ngeke mina ngifuna lo wambhebho lowa le ndoda lengibhebha ngayo mana usuke ngekho yena omunye umuntu mhlawumbe othi leli khona elijikwa lo muntu wake walijika lo muntu mhlawumbe noma usuqala le ndlela lenza ngayo noma utshela ukuthi mangiyeka nomuntu engisamthola omunye umuntu ozophinde futhi enze ngendlela enza ngayo hayi ungamthola omunye umuntu inkinga ukusina amagosa akufana bawuthi nje umuntu indlela akubhebha ngayo ningaba u10 kodwa kuba munye nje igosa kulo ngoma uthi hayi lensizwa le igosa lisina kahle sinahle impela so mina njengesingami isikhathi esikhulu uyakuhlalela nje indlela odliwa ngayo uthi hayi wake washawa yini mfana Ntombo kodwa waqhubeka wathandana naye ya ngangashawa umfana aqhubeka wathandana naye njengoba ngisho ukuthi wamakushaya kanye waphinde washaya futhi nangelinye kodwa waqhubeka wathandana naye ya ngoba ngangilangazelela le nto uthi indlela ngibhebha ngayo ihlukile futhi uthola ukuthi vele nje sengihlalela kona ukuthi nje noma ngibiza nje ngibhebhe nje kuphela bese futhi intombazane ngalifela ipipi yasho kanjalo yaphela ipipi lona phela lisijabulisayo futhi ngalifela mayakushaya mhlanje nakusasa kushaya ngalalazi kushaya wena mawutholela wona ungalifela ipipi mawukuthi phela hayi kushuthi ungaqoma kuzokuthini mawuthi lolo pipi liyakwanelisa phela yena mekushaya indlela yakhe kushuthi ayidlapha ngayo kushuthi umuntu oyidlapha nje ngomenze lutho kodwa nje mawubona ukuthi hayi ngeke kuyaphileka nalensizwa ayikho into ongayenza kodwa hayi usithe ebantwini makuukuthi bayashawa abahlali ya sisho kanjalo kodwa ngithi mina umuntu mekubhebha kahle akuphumeki nje kalula kubanzima yenzeka futhi noma sowuqomile sowukwenye indawo kodwa umtshontshele vele uyamtshontshela ngoba even nomuntu wakho nje uma ukwazi ukuthi ubani indlela oyengibhebha ngayo uyakuringa le khanti ngconthi kwawena ubaby ngibhebha le yandlela yes sayile mfethu nale mama ungqubuza nje noma mhlawumbe nokwenzela into ongaziqondi kanti mhlawumbe linomunye umuntu futhi owazi ukuthi kuye limxoshise naye kodwa futhi uyaqhubeka naye kuba isiphi isizathu ke kwenzeka yabona lento edisho Ntombo ngizoyifakaza ke kwenzeka uthola ukuthi molifaka ipipi ingquzi lixhawule ilizwe impilo ukuthi unjani izolo ngoba akuhlukaneki nomuntu kanjalo onepipi eliqhawulayo ingquza lento ingquzi liqhawule ipipi malingena kuyona mana ke cele bese ukuze lento ukuthi iyaqhawula iqhawula kanjani ukuthi uzwa ama side
zinsondini zibindindini yes zincike ukuliqhawula ke lo ukuthi abone ninjani imbhemi nisaphila kodwa manje akusukeke emntwini kanjalo uyayizwa lapho ngoba uzothi uyafika komunye igqe yakhe ayinamolweni vele kunganele nje endlini yenza amasalad enze uyayibona ukukhulu kudu njengomdlwembe uyayibona yonke yini alisashayisa indawo ngoba noma ungahamba uthi yakomunye umuntu enye into futhi esibili noma sofikile komunye umuntu lo waya ngoba ingquza yakhe iyalixhawula ipipi imali ngena uyangithwayezwa lo ilizwe impilo njengobafo nje njengozalo uyayizwa lo ngoba lezilwane ziyazalana bese ngasaxawulana vele uzayifuseka kambe nenquza yakhe ebhedayo lo uyabona yonto vele uyangifebela lo uyayibona yonto kodwa manje asuka isithombe sokuthi asuka iyabingelela leqheya lo uyabo usibani iyabingelela leqhe yakhe uyayibona nje ngisho manje umbuzo wami ntombo uthi eyiphi indlela abesifazana abangenza ngayo ukuthi inkomo yakhe ikwazi ukuthi iqhawule phela mangabe lingene eyiphi indlela abangenza ngayo ukugcina lesimo sokuthi kumele ihlezi sesimoyeni hayi ukuthi nje uhamba ubhebhwa nje unombani mhlawumbe nje wazi ukuthi nje ngibhebha umuntu engibhebhayo nje nje besho umzo ukuthi ngempela mangabe ipipi lingena uyalizwa nawe elingena usuthi haya futhi uyalizwa nje lingena uthi ukwenzakalana nje vele akwazi phela ukuthi abafana bazolobe blame ukuthi thina mhlawumbe inquza yami ayikho right nabo nje bakhona abafana namapipi nje uthola ukuthi laze la weak ipipi laze lathamba ipipi ayiqini ngokugcwele pipi leli yabo so nje akwazi lokuthi hayi le ntombazana inquza yayo cha nje na amapipi nje khona ipipi nje ovela ubona hayi bulikhathele lilele nje ne covid nje hayi nesifo sokuwa la linama fits hayi ngempela bonke liyaquleka le pipi inayo inyongo nje yabo kodwa futhi khona ipipi ethi malingena uzothi mntanami Tanam uyahamba nami ke lo. Yebo. Ake lapho akuhlehleki ke mhlanami. Kwala naleya period eyenza ningahlukani noma kuthiwa niyashayana ebudlelwaneni. Yabona ukuthi ugcine so ngathi umuntu othandana naye udade wenu. Naye akuthathise komfweni. Avela khulumisa noma kanjani na uzubotha yabo yazi kasisala mana nosibani bani. Yazi ukuthi leyo mpilo uma soyijwayele kulowo muntu. Ngeke ukwazi ukuphila nomunye umuntu yes osazomnela uziqoqe ukuthi ibaby njalo uyacika phela legama la baby one way njalo kancane ibaby uyakwazi nokuthi icela ekhuluma lo uze yeyifuse wena lapha uma serious uthi ngangingili wena yabona lonto athi awungiyanye mina futhi uyabona nje lo language nje wena omunye umuntu azi hey laba abavele bethukana kanini ave nikitaza le nto yabo right ni happy ngalonto uyakwazi nokuzisola lapho kulokho kuthiwa nisenihlukene ngenxa yokuthi naku niyabhongana uzisola ubuyele ke ntsha ngeke mama ngoba yini ukhumbula le yampilo nisherayo nayo ukuthi usefana nosisi wami yabo lonto naye uyasho futhi namhlanje nakubangani bakhe uthi umzosefana nobhuti wami ngathi sibanga ukulamana ngesibanga nje ithawula ukuthi ngilineke kanjani lethawula mengibeke kanje yayizwa leyo nto siyothethwa endlini kube isimanga yabo lonto kodwa hayi ukuthi kuyaxatshwana omunye umuntu onganijwayele ukuthi mayifika ungazi ukuthi niyaqabana yazi ile king Stephenson njalo mina yabo leyo uyakhumbuleka kumuntu kanjalo lo ufunele ebizwa ngobaby njalo ekuseni ke mina ntambama hayi mekuphumile ukuthi ayingaphumula hayi yakona vele kule insuku zamanje nobudlelwano obuserious kakhulu hayi bayabhora abantu bayabhora ne hayi monga kuba nje nophathi no usabathe uthi yakhuluma sokhuluma kanjani nami yini kuwena yakhuluma nje manje uthi hayibo awuze nje sihlabane exactly uyazi ukuthi nako lokho ukuthi kuyenza ukuthi inkabi ngavilaphi ngoba kunento sokuyizwile vele lo muntu uyabona ukuthi ulangazelele kwawuyena uyabo uyakuyena vele ukulangazelele kwawuyena iyalezwa bafowethu uchame kuqala kodwa vele uchame ufika kuyena vele unganomaxolisa yini kuthiwa wayo kanti bokubizela yona le yabona nje ilanguage kanjalo uyakhumbuleka lowo muntu lowo akutshele nje iqiniso mokukhahlela udaka akutshenzana ikho lento yakho yabo mhlawumbe uthi uzobe ngathi niyaxabana yini kanti ukhona yini oshaka ngcono nakumina hayibo kephi ngoba uyazihlezi nginawo wara yabona hayi uthi niyaxabana indlela
senikhuluma ngathi anibanda wonke ya lento uyabona nizogcina senifana ngisho ebusweni uthi hayibo yazi ngathi bayazalana lapha naloko ukuthi yabona ko serious kakhulu njengoba ngisho ukuthi abusafuneki nje ubudlelwano obuserious fana umuntu wakho umkhululekela awume serious kakhulu umtshela uthi hayibo bese wenzani ke manje akulula umtshela kanti mongabe nijwayele nisathi hayi siyaphinda ke ndoda ngoba akwenza into engayiqondi kahle asiphinde futhi siphinde kunelokhuzane la eseyenzekile izikhathi eziningi kunenye video engike ngayibona enkundleni zokuxhumana ngibona owesifazane nowesilisa owesifazane ubheke le wesifazane owesilisa ungemuva uyamsebenza indaba yokudlala uyamudla nje impela ngeke so kunowesilisa kushuthi engabosilisa wesifazana ngazo ovezile ikhamera phezulu elokhuzeni etoilet base toilet endaweni zokuzijabulisa endaweni zobumnandi uthola ukuthi lo muntu lo unomuntu wakhe njalo but ufike lapha kwi-groove of wathola omunye umuntu wamthanda baphuthumisana ema-toilet ama-toilet kunesilisa kunewesifazane kodwa akwenzeki la uzothola khona kube khona abantu ababili bangene ngokungemthetho lapha benzile engafanele endaweni engafanele yabo yini mhlambe umthelela ekuthenini ufuna ukuqala ebantwini besifazane yini umthelela ekuthenini ugcine kwenzeka izinto ezikanjalo ntombo uyaqala ukuhlangana nomfana nokuhlangana naye lapha but same time ulala nalomfana khona lapha yayi kumnandini utshwala yini lebi yenzayo emntwini wesifazane noma mhlambe ungabi nayo imali uyakhona ufike uphuziswe khona noma mhlambe abanye abantu besifazane masebedakile bachazeka kalula mhlambe inqumo basheshe bayithatha yini kwenzakala hayi into kanjalo abantu besifazane abanye mebephuza utshwala yakuthola ehlela ngezantsi yanto enjalo akuthola ehlela ngezantsi umuntu uthi ambona ayibo seyapeduza nje asenze indlela ade nenza ngayo thothi omunye ade ehleli nje ngihleli njengoba ngihleli nomzo nje mase ngiphuzile ngimbhenge enye indlela uthi ayibo naphako manje umzo uthi ayibo untombo ngibheka ngale ndlela manje mhlawumbe uhleli kahambi phela lehlela ngezantsi so manje yabo akujikele nje umuntu ake ngisho ukuthi abantu besifazane kuphela naba besilisa uthi umuntu ade nihleli kahle nayo uyambona manje uthi ayibo asaboni uthi mina basaqonda kwe manje uthi ayibo ithini into lana so ngicabanga ukuthi into ekanjalo ngazi kwenzakalani sothi umuntu useyashintsha ukubheka ngenye indlela mhlawumbe ngazi noma utshwala khona into eliyenzayo eshintshayo noma kusuke kuyisona isimile uqobo kodwa manje nje ubuthi umuntu usuka umqala manje bengizothi mhlambe mawukuthi umuntu wamtshontshisa kukalula phela umbona umqondo uyavuka ukuthi hey into engangenzela lensizwa ayibona manje makungabe umqala ke inawo ungidida uthi yenze kanjani ngempela into enjalo umuntu ungamazi kuyenzeka mhlambe wentombo ngoba uyaphila namantombazane mhlambe kusuka amantombazane mhlambe noma amabili noma eyodwa ihambe endaweni yokuthi bukoma ifike mhlambe ino100 ithenge 2 bese ibe nethemba lokuthi ikhona ibandla elizofika mhlambe liyithathe lihlale nayo hayi kuyenzeka omunye azathi ayibo niyazithengela nini utshwala uzibuza ayibo uyena uthengelwa kanjani uthengela obani wenza kanjani ujabhe futhi uyithola impendulo uthi ayibo ngathi ngizithengela utshwala athi naye mina ngikhipha imali yami ngizithengela utshwala ulithengela uba kanjani iphelela lento iphelela mhlambe ngoba ngicabanga ukuthi isikhathi esiningi abantu besilisa mina ngumuntu wesilisa ngiphila nabantu besilisa so umuntu wesilisa ukathi ngeke mina ngize ngibhejele kashe engaligibeli hayi vele-ke abafana-ke fana noma mfaneke wafika wanithengela utshwala la kanje mhlawumbe anithengela utshwala athi hayi ntombo phela intombazane ngiyayifuna so nje mhlawumbe uthotha uyitsheli-ke wena niphuze mase zenze isiqhwaga-ke manje athi hayi ngeke niphuze uyazi yena vele akasho kumina ngeke niliphuze utshwala mshiye kanjalo so-ke ilele kuyena ukuthi yena yenzeka bahambe futhi abanye kuyenzeka bayilalele la nawulele nje bangabi nankinga bazishayanele amnandi nje imali kushuthi akubona ukuthandana lonto kushuthi hayi impesheni bebekhalelana impesheni uthothi abanye abahalelana abanye nabo abafana bayalahla nje indlela yabo ngeke lokho kuthiwa amantombazane kuphela khona abafana nje ovelana umbone nje lokuthi utshwala lakho ulikhiphela ukuthi ufuna ukuthola umuntu nje azolala naye yabo azasho umuntu yabo nje busho ukuthi angilibhejeli kashe ngaligibeli
Futhi vele inhloso yakhe ngeke lithenga utshwala bese angatholi lutho yena ufuna ukuthola. Ngokwakho ngicela ucabanga ukuthi mhlawumbe esajini labesilisa yini leyo holele ekutheni mhlawumbe kuze gcine kulaliwe mhlawumbe kujikelwe emva kwethaveni noma kujikelwe endaweni ekuphuzwa kuyona kuyabuya futhi kuyahlala ngoba sibuye siminge kodwa khona indaba acela wakwanguxela yona yafuna ujike sibe siminge thina uyabona intombazane mengabe ingenazo izumbulu ethavele imali mengenayo imali nje intombazane ngeke uzifanise njengoba nemali kunamatafula emathavela khona ukuthi abantu abangangahlalele hodwa lapha akafuna imfana nemali yawo azoziphuzela akho uzophuza kodwa khona yawantanta wonke amatafula inezinqa futhi iyazazi yona ayibona ukuthi ziyaqhebheza mntu angithi ayibona into engishoyo ngithi ayizonto so ngizoyibiza lengane le ngoba njengoba iqhebhezile nje iyazithengisa iyazi-advertise ebantwini ukuthi yona inesibumbu esingaka inesinqe esime kanje ayizolo yona ngizoyibiza lengane sihlale phansi for sure vele ngizoyihlaba ngeke ngize ngiye kulabana abaosisi abanemali yabo ngoba abanceke lutho lasilima elinukayo yezwa leyo banemali yabo bayaziphuzela la abafune lutho lasilima nje elinukayo la wena uzothatha yena lento eyumathatha yena endishi ngoba yazi ave kumnandi endaweni ukuthi iye nje kanjalo yona iyazi vele ngalesinqa sami bakhona abafana abazongibiza bangiphuzise yezwa leyo yilapho ke la uthi I know ake sixoxe kancane la eminyango ngizofika limuncane vele la eminyango umjikijela ulimi vele ke ulimi liyaqhanyeliswa noma lakabani izindebe ziyaqhanyeliswa uthi uma umphinde ngeke ungamkopi futhi yabona ke emajikini la uza nawe ngoplug bese vele ngale ngathi umkopa vele amngeke vele naye aphela ahlulwe ukuzibamba uthi umqaqi iqhosha lejini hayi akanankinga nje uthi molibeka la hayibo vele ulikhiphe nawe ulijikijele ithumela inqayise vele uyabona nto uthoza ngasenamahloni uma ngabe kudlula abantu uthi hayibo banandaba nabayazi abalazi ucansi ngokusho yena futhi yabona awungixoxela udaba lase Bizana dala impela yona engabe kwaphuzwa kwabese kwenzakalani waphuma kwenzakalani ufuna ziningi kakhulu ya noma mhlawumbe sengiyikhohliwe eBizana uyabona kodwa uyabona emajikini kukancane ukuthi ungabuye ungabhephanga unemali uyabona ngoba lento yenza yabona mina ngiphatheki kahle nginayo abantu abazana ukuthi mhlambe nginentombi ephuzayo yezwa leyo nto uthi uyeza kuthiwa kade isendaweni yokucima ukoma yezwa leyo nto nabanye abafana yezwa leyo nto so lapho ngiyashayeka ngoba ngemazi ukuthi usibanibani ngimazi la endlini uyalithanda ucansi uyena obamba ipipi kuqala meke ngena ngaphansi kwengubo yabo xavuna ipipi lami la ligxukuqa lezi noma kade ngekho emudini ukuthi namhlanje ngingaphepha umuntu yabo ngifuna ukuzilalela ngicine sengenzelayo noma ngiyambona ukuthi uyayifuna lento manje nje isikhathi mina ngingekho engishiya la noma ngikwenye indawo yokucima ukoma mina ayekwenye indawo lawa amadoda lapha vele uzowanikeza umsele ngoba vele uyamazi ukuthi uyalithanda vele uyalithanda ngiyamazi mina uzobuya uzothulale nomngani wakhe yabo sekuqala ke kuqhuma imana kwabo lapho ngoba phela yini ngithi yabo lonto uqhuma unokusho ngoba yini phela manje vele siyaphuza la angithi sobabili ngikhululekile nami uthi umeme vele uyahlaba nawe futhi vele ngikhululekile nawe ukhululekile uthi awubaba uyahlaba kwaye mina ngiyakwazi ukuzihlonipha mengihambile ngibuye thina abantu besilisa sinawo le yanto ke yokuthi unegcineni umuntu omohlala naye gcineni frank ulala endlini uzana nele kuchampisini kodwa yena uyakwazi vela silale kumngane wakhe yezwa la phela kanjalo uthi hayibo uthi uyamfonela umngane wakhe semthiphile ngale ukuthi hey mefone usibanibani vele uthi wena ngilale nawe yezwa la nto yena ebudlaleleni bakho uhleli kahle yena ubhebhana kahle nomyeni wakhe ngala wena ebudlaleleni bakho uyabona ukuthi akabhejwanga bebhejiwe yabo iqiniso ukuthi lapho alikho vele kuyohlezi amantombazane eshawe emathaveli ayohleze erepheka ngoba asuke endlini engenamali okushuthi singayivimba kanjani lento ngoba uyabona ukulalana noma ubhebhane emathaveni akukho right why akukho right akukho right ngoba egcineni kosuku nilana ngaphandle kwe protection usuthuma uyabo so akukho right and wesiphathi nidakiwe imidli phezulu negazi liyashisa phezulu so sivimba kanjani okushuthi njengoba sikhuluma ngendaba ukuthi umuntu abantu besifazana isikhathi esiningi banako ukuya emathaveni bengayiphethe imali ilokhuzana banako ukuya emathaveni bengayiphethe imali abazophuza ngayo ukuthi baphethe imbijana nje imali umuntu uthembile isinqa sakhe ukuthi ngale sinqa ngizokuphuziswa lapha uyabo so sivimba kanjani ke lento ngoba abesilisa
kunabantu besilisa abayemathaveni bazi ukuthi hayi ngiyohola lapha. Yeah, khona nalabantu besilisa labo uthola lo bhuti ave right lo bhuti ave hloniphekile. Alale nawe azatheni hayi ingayifike nje lento kumuntu wami. Ngizibuza ukuthi unaye nje umuntu wakho right futhi akafuni azi. Pho kwenzakalani? Angazi noma mhlambe shuthi akasuthe endlini noma wenzakalani. Azasho nje serious athi lento nje ingakifike kumuntu wami. Shuthi naye usuke evelazi ukuthi uyothola lapha. Yazi ngifuna ukubuza lapha kucela ukuthi cela lento it's a matter of ungasuthi la usuka khona noma nje it's a matter of ngifuna ukumhlaba nalo. Hayi no lento engisho ukuzithengisa. Uyabona izinto uma kuthiwa za advertise ngisho kuthiwa ike store noma ike uyayihalela. Lezo lonto ngoba naku ivezelwa wena. Lezo lonto ngaleso sikhathi. Ezakho ziku ordrop ukhiyi ordrop uhleli lapha. Lezo lonto. So na umuntu esifazana ukuhlela endlini. Ngibona umunye la ezithengisa kumina. Uyambona nje ukuthi awemali lo ngathi uyangifuna phela sinayo lento ukuthi uyangifuna lo. Kana akakufuni kwayena yizo leyo nto. Angithiwa yizo leyo nto. So iyona ke into leyo ke eyenza ugcine wena sengathi endlini khona ongakuthola endlini uyanela. Yizo leyo nto. Kodwa manje la ngaphandle cha ubona lesasinqi isinqe thina abafana sasithanda sinemsebenzi wa fuck all. Yizo leyo nto. La ithavele meko wadla imbamba vele ehlele ngedasi. Lethela kezana. Yeah. Mase meqhamuke egqephezile umntuko manje uzothini wena? Ngoba phela manje ngiyahlukumezeka ngiyofika nini mina endlini kusikhwibishi wami ngizobona lonto ngiyofika nini endlini mina owami usikhwibishi ulela usawungitshela ukuthi ngimnukisela ngotshwala mhlawumbe akaphuzi yena yena lunginukisela ngotshwala lalibhekele okay avele ngifike ngisuthi ijiki ngisuthi iqenge ngilale ngizobona ekseni uyayizwa lonto kodwa egcineni kosuku kunomngozi esibalethela bona labantu laba abahlele endlini uhlele endlini uright uyivikele ngawo wonke umuntu ekuyena manje inkinga wena ukuthi wena uzobuda kiwe mlethela nokufa uyadeliver wena ufike futhi uzomdeliver into osuka nawe naye uthola nalo kade nginayo ithavele ngimdelivele umgcunsulu wakho ngala angijwayezwa lonto ngideliver i-drop mhlambe engiyithole kuwena mina engingayazi uyayizwa leyo nto ngayoyifaka kulo wasethavele lo wasethavele ngafike ngalayisha enye impahla futhi ngayideliver ngala kuwena uyimana kwabo yabo elikayise likamoya likandodana yabona so manje kuyinkinga ke futhi ukuthi ungayethavele uphethe icondom liyashwebisa ngifuna ukudlala ngawo mhlawumbe ungaliphethe ave ichaphaka igqeke uthi uzuphethe amacondom amabili ephaketheni uthi hey ufuna mina ngeke nje yabo ngathi bayawabona monga waphethe wa iyaxapha ungawagodla kanje amantombazane wagodle ngihlale ngala ugcina sobamba odifu kanje shutheni ngicela ngishuthe uyayizwa lonto uyisikoko awaphethe amacondom lento icela la sikhuluma ngayo sikhuluma ngendaba yokuthi le ndaba yokuthi ma kusuke kudliwana mhlawumbe ukukhanyelwane and stuff kunabanye abantu besifazana abangayithandisisi lo nto yokuchanyela kuphinde kube khona futhi abesifazana abayithandayo indaba ukuthi bachanyelwe ngifuna ukuthola mhlawumbe eside more especially ngifuna ukuthola eside labesifazana ukuthi lento intombo yokuchanyela ibaluleke ngani le nto leyana uchanyelo bekutheni lokho kahle akasithi nje alakuthi ngifuna ukubuza iside labesifazana ukuthi lapho nayithanda lento yokuchanyelwa le ibaluleke khona umehluko wenzayo mhlawumbe ucansini ayithi intombo nawo ulele nomuntu wesilisa sekuchamisile vele bakithi sekuchamisile umuntu wesilisa vele injongo enkulu kakhulu nekuyinjongo egcina seyenza ukuthi kuthengwe amadildo ukuthi ngifuna ukuchama seyenzile umuntu wesilisa lo nto leyo naku ke basekhama ikhamelele ngaphandle lokuchama lokubaluleke ngalo ukuthi ukhanyelwe ukuchama kumnandi kakhulu kumnandi nje ukukhanyelwa ne ukukhanyelwa ukuthi khona ukushisa okwenzekalayo uma ngabe umuntu khona nje ukushisa kumnandi nje ukuchanyelwa mina ngesingami nje angisho ukuthi ongathandi ngilwa naye kodwa mina nje ngesingami banungisinela ingoma la bese uyangichamela nje ngoba kumnandi ukuchanyela shisa mnandi kabi futhi ke nalapho nje yila ngizizwa kahle ukuthi ngeke phela uyenzile uzofika manje ngoba vele sisakhondomezanga uzolala nami bese uchithe ecaleni angiqondi kwenzakalani vele sisakhondomezanga ngichamele phela ngiyavuma asisakhondomezanga la sinelokhuzane la sinokukhulelwa kwabantu besifazane la okungenzeka njengoba kuleliwe njalo so noma mhlambe uthi wena uma ukuthi uyahlela umuntu wesifazane kubalekile ukuthi uyizwe le yanto le yokuchanyela
noma wonke umuntu wesifazane nje ukuthi into uyahlela noma uhleli akakhali. Cha phela uma unomuntu wakho vele oqondile into yakhe eqondile. Vele ungangichamela ngoba phela vele ngeke uthi unomuntu wakho wazi ukuthi straight nje lokho ukhamela phandle uzongichamela. Na kungangichameli angisaqondi phela manje mhlambe khona umuntu omchamelayo omgcinelayo lo mchamo. Bafethu. Nizofika nikhalele uzanikhayela niphinde nikhalele nezidoda zabafana nifunani ngani? Awukhanyiswanga uyakhala. So ukhanyisiweke. So ufuna naso? Cha phela kuliwa ngesihle. Akuliwa ngesihle mina njengoba ngisho ukuthi ngesingami ngifuna ngichamele mina ngoba ngifuna uza lo kakushisa lo ke. Ngifuna uza lo kakushisa ngena kumina phansi kuba mnani ngabe. Lo okay. Ake ngithi mhlawumbe lo kakushisa uqondane nokuthi nawe soyachama kuba njani? Hayibo. Akutshela izulu mntanami. Mnandi kabi. Mnandi kabi. Uthini bese ngale nto le wena ngokubuka kwakho kubalekile ukuchamela phakathi? Kakhulu into enhle. Uyabona izinga zibe nezifaqa. Izifaqa lezi ziba la ziyaba khona nasemaqhezweni. Ufuna ungene shiqe. Yabona mangabe kupush. Uchama lo muntu lo uyingozi kwena ufuna uphume kena akachamisi kahle akwenzi uzizwe musucansini nawe uyindoda ushayela uperfect mangabe bekufanele ayizolona make push umuntu uthothi uyahlebela ungachameli phakathi baby ungachameli phakathi ngithi hayibo ngithulile ke lapho ngoba singeza ukuthi ngiyakuvutha ondaba uyangizwa futhi naye ukuthi sengizochama mhlawumbe ayizolona ngendlela esoke sengishintsha ngayo ukwenza ya ngoba sengifaka unumber 5 manje ukuthi hayi siyagoduka manje mama yabona yonto jikjolo number 5 man yana ngaso sikhathi uyabaleka yabo lonto uyabaleka uyamova kumina yibozo izolo yonto so njengoba ebaleka number 5 lo ya kukhona yabo la liqala khona la epipini ispam isiqhamuka siyaqala siyakhatha yabo lonto sesihamba njenge drip kuyibona ihamba amanye amanzi kubuye kuzamanye njengoba ehlukana kubhlungu kumina imthambo yepipi ngaso sikhathi yezo leyo nto ngiyahlukumezeka mina ngoba njengoba ehlehlile mina mengilinde ukuthi ungqi namathela nje ngathi sine super glue yethu angithi wayibona leyo nto yangize ngiqede ngathi lehlehle ngenzela izitayela ngikhamba no ufuna ngiphume kuyena yabona uqondane nicele nomuntu wesifazane ozothi mangabe sechamile nabesathi ayiseright kunjalo wena ungakaqala kunjalo nayo lonto leyo ufuna ukuthi ngenze iplan ukuthi usuke eduze kwami ngoba shothi mina ngiyahlukumeza mangiqhubeka njalo futhi leyo nhlobo iyashesha ukuchama leyo kuba ukulikobisa vele ichama leyo nhlobo iqedwe ithi wena say right nilivala imlenze kuyibhicinga ke manje imlenze sefuna uncenge ya sekufuna uncenge manje so isicefe manje ngithandana yini isicefe ngifuna ukulala yabo noma ngathi uhamba uyoshaya indlwabe esayidini ubuye nawe ukwazi ukulala ngoba labo sozinikele ukuthi ngisenkonzweni manje yabo yena ngokuthi sevele wavuka izithunya ngakafiki nakephi inkonzo uyabona yona sisabhebhana la kusemnandi yezwa leyo wentombo kuwe kwenzeke nemhlambe uthi useze ukuthi akwazi wenza kahle umfana wazowenza kahle umfana vela qithi Hayi kuyenzeka. Wena njalo awakaqithi. Kuyenzeka. Hayi kuyenzeka. Ukwenzakalani? Kuyakwenzakala nje kwena enhlizweni nje nasemqondweni. Ngeke kuyalimaza kakhulu le nto. Angikuceli nje duze. Aphinda lale. Hayi. Ulala bani ke manje? Lala yena lo. Mina phela ngembolo switch. Mina ngicabanga ave suku umuntu esuthi la ezongenzela into engayiqondi kahle la. No. Cele ngoba ucabanga no lento yenziwa yini? Lento yenziwa. Sorry kancane cele. Le nto ihlezi ijwayele nje ukwenzeka. Mina ingehlele le nto. Umuntu umfethu ngithi ngempela nje sibhizi la. Yabona manje hayi siyashikisha. Hayibo. Ngachama hayibo uzusho ungachama bantu. Yabuzisola noma wachama thini? Usuyicelele. uyasola uyazisola mina wathi uthi ungachama iphepha ungachama uyadlala lo uqedela. Lo masoqedile. Ngazi noma uthi mama ngiyaxolisa noma ngiyabuya. Kanti lo round yalalisa. Iyalalisa lo round uzwi wazi ubuvuka ekseni. Uthini ngalento yokuchaza kwensizwa ukuthi uma bese flopile ke aqale phansi manje
azochaza ukuthi hayi inyongo dali hey yabona ukube kuthiwe awusamusa ungibhakise ngabe washa wacima kwavuka yazi umuntu akade agcina umuntu ukhipha inyongo ukuthi yini ngalokuchaza kubalekile lokuchaza mzo noma ya sozinuka amakhwapha uyalibona udaka lakho lishayile la ukuthi lo ayi akumanelisanga akachamanga ngoba phela usuyamazi umuntu othandana nawe uthi mechama wenza kanje uyabona cha manje phela usokubhodla nje yabo ukuthi hey mama ngazi yazi inyongo hey yazi iyangishaya inyongo ngezwe lamathama yababa yabo futhi ibabona mangawuthiwa umuntu osilisa ushawa inyongo ipipa livuka ngokugcwele mina inyongo aliqini liba sanje yabo leyo nto mekwaqala umuntu osifazana naye wathi uyakubhebha naye uyakuhlangabeza liyaphuma njalo nakhona futhi ufuna ukuthi incese baby ngoba siyahamba la yabo leyo nto phinde futhi athi kuwena liyaphuma yini aligcwele meligcwele kahle nje lingena shiqe lonke aliphumi ngisho ngamuva inhlobo ngazi uyibona yebo la lento le wecela ungitshele lento ukuthi umuntu esifazane mhlawumbe uthulele naye uwena kade umenza uthola ukuthi manje yena manje sefuna ukuthi kube uyena manje udrive sefuna ukuthi yena abe ngaphezulu mhlawumbe yena ufile ngazi ukuthi yena uchama kahle makuyena owenzayo ya abanye bayayenza lonto uthola ukuthi makuyena uyabona ukuthi wena phela umuntu esifazana ukhanyiswa wena umuntu wesilisa so manje mangabe ufika laphana uphinde uhlehle uphinde ufike kulelo umncikisela nje wena ngepipi lakho bandla uyafika ubuyeke uyithinte le ndawo ubuyeke yebo lonto akathi hayi no angizifunele mina le site lami engilifunayo akabuyele ngaphansi ngoba kokunye yena usefuna ukuzigcisha le site lakhe kade umkhalisela ngalo wena uthinte uliyeka yebo leyo alikurufu uthi yamuza athi baba uyahamba ugesi leyo so yamguqula ke manje hayi mama ke ubuyele ngaphansi ke so uzishayela nje owegazi yabo khona phela nespan segazi lapho ucansini uzishayela owegazi ke manje so wavela uchamile nje na yabo sekufuna kuchame mina ke njengobaba manje angithi uyibona leyo hayi bafethu zinanje indaba namhlanje no akasenze kanje asigoqele bafana bakithi washout asigoqele sizibe mnandi kakhulu indaba namhlanje bona bonke abantu abafisa ukuthi beqhubeke besilandele nabantu abafisa ukuqhubeka bebukele i18 and above abaqinisekisa ukuthi baya subscribe bayongafaza futhi no like baya comment uma ngabe kufanele ba comment senze show siyayikhulisa i-channel sinohlelo oluzayo oluvutha be ngaphansi kwe18 and above media soon and very soon sanibona weyidaba sinalo hlelo yes sifuna ngizosidansela live namba nithukuma bethu la bafethu kulungile iphinde ibonane futhi asibonge thank you slowly